Panjabang ili Samika Cherong Harpi, Aprangsi Berta Thepi Arjuitha. Kheroni penjiri kending adak tawar kaheno puthak KSA bidisar kahumridam. ASDC Congress atung BJP asong ke claim ke dam ke misen pua joini song cheo ponsi BJP along kacepa okdon. Kolongga lapen irrigation teron arong adak culvert kang ten pinajok penanganarat kisung. WDC Chairman Dilip Bey rong mandu thong teron arong kahumridam. KNCA mahang ke cek ingding thong keprapli ke chok pini kolongga ASDC asai hemalong ta talondun. 9 nong Amreng constituency Kheroni atowar pen kachedon log jirkindeng mukoilum kacheleng atowar pi kahino lake kadoka vetum ta theglong horlo lapen chini horlo lasi congress ai lapen BJP asong atum non an ningkaning koi soselo bon sitame BJP atum aporivorton a sarkar pu kachi pudun pen lapu henlo towar kaselam pon pusi KSA abidisar sarsing inglenga hinpen ningje pon nilinon kedo lage 9 nong Amreng MSC constituency angkang arlu sidu lage jasemet Kheroni pen jirikindeng la pen ke unkhirmi ka cheleng main road atowar ke lahenlo lasi BJP government atum pulo je BJP jong se sarkar bangderlo te kar benglong ka cheng thura sayalang itum claim PG la pen ke claim ulo la sosun sialang itum hin bache takpon sitan li ke theglong ke lahenlo je la bangso towar helo ma BJP tum aho ha kar benglong ka pacheng thur ar janlo ma jong se lahenlo gong te lake kar benglong ra phan amegreng lor alang itum ka pachu bailo lasi ningkaning koi sose kar bianglong long jasemet BJP la penke kongres atum silang pet pen iklem pona sai la heno la so jok pini jirikindeng kirmi mukoilum alom lam ke dua kar bi rara tum ka towar ta lai sibet alang tum ka cheleng maksum ki kangjanglo lasi nini pini la dakar sabun pen kar bianglong tu mas council ka sharia government phanili isi alam thepa leponlo jendang litum Prabjin pen bangso towar patang siragon kali plurang tela bangso towar farman militum kaduk kabiarat pencelang petsi ingtang rak isi akajisong asai deng ponang kokpu. Kheroni pen Ransing Teron News Fast Karbianglong. Tin nong Mahamaya constituency arlo BJP atum ke claim kedam ningche thepik pu ajoini ASDC Congress asong pen cheo ponsi BJP asong along chepa ogdon RG dingkloi pen BJP asong aphan chopha ponsi ning kache the pu ajoini Pini dokmoka ahithi pen kahelo kilometer pho anbak kajasera arong along BJP along kachepa ogdon je aphat birta kipi ateng pusi COVID-19 apora hot chingrum longle pusitame bang phokep arat atuma phan EM lunsing teron alang litum aphan deng ponsi chepa chini pon setala so hot maile kang nipon kali social distance do pensi chepa chini pon chotlo Lasahut Dogmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Commissioner Anondo Inghi atum Chetongdun meeting pe nila pusonda kali asun beleg party pen banglo lang litum nang chingkiji ane bini BJP sarkar claim ke dam ke mesen ajone alang litum beleg party pen ane bini BJP long nang chepa ogji pusalang litum birta aji di kuibala litum hanati setame alang litum thalo je nonoma ke ini tu mail meeting itu long lelang, asi hoi tu nang itu wahi peluang ke bang hoi setai itu napu nongson cingki cetana, pula soteng masih alang itu pini bang lo, ki cetong lo lah pendang ni itu bang fokep bak tu, kaprek independent pentu kongres pentu lah pente AGC party tu setame ni itu long pini nang join tu, lah penasu ke join long itu tim Mahamaya boleh pui data hingon ni lo, mondol committee tanon helang iseng, maso Presiden andar presiden itu presiden secretary penting lob member atau BDC member atau kaduk ke celang pet sini itu pini ladap asal program ke kecing cetan alang itu pen. Dokmoka pen Longkiram Teron News Fast Karbianglong. Hamren constituency arlo jakhong ni phai thongkep anongbe arwe kejang ke thiara da jok kolonga lapen irrigation teron arong kedam atowar angbong chit along kedo kalwar kangten plina jok kedam kebang kasik sak menang an chitong nanglo lapen kesukiun ipusitame katipon penang anak kisung donanglo kedam tang aningkan Hamren constituency local MEC Mongol Singh timong sitame tuar mesen nang pipo puta halaso hut cecak tekanglo bonta piniar nianta nang pitek telang lapen prabjin pen kalwar nang pibek nangji kalite kedamatuar amat siavelo puta news fast Karbianglong pherang ke kahumri damahut irrigation teronarong arat tum nang cethandun renti
Kang bahini son kat chong konda da kuri non mate to raja mat bason kon bom lo non la so kalwar haino et kan tini arang ti kun pahmi dulu avela nani kun ben non la so kalwar khan ok tha ko laga non trap jin pen tini penap unta tini penap nang siat bek nang ko irrigation hawa kenelo rong thamo ki la puro mar ko up to ha thong thorang ta lo mong ara so la penge dat non la irrigation hawang sar bang ki la tho la so ra so ta lo ang ko chelo ha rong su ki thong thorang ta pi ap ko thong re ar so da pi ta ke denga la so ta lo men do lo mas ba si la so akar bhar bang ke apini da bai pho apor adai pho kam ne ha और दूसरी को ला सो लैंग थे लपेंगे नो लैंग सो काम मसी दादा जाम थिंग सो मसी के मोला लैंग के ला हापी लैंग सालो म पिची केन रंग लो अपर के फोन की नो अलदे लो मसी नोन पिए ला सो किदांग किदांग सेक्साक दा लो तासी जेतु बकेलन दिसु बला तुनी भी पालो ला नोन कबिन पेन सो तुनी बिना ला सो कारभार मते कारभार का दलो तला तु ना तैयारी पेंगे नाराय फसी Dong kamu kampen Komal Kathar News Fast Karbi Anglong Manja pen kahelo kilometer ket Sarmen Hanse Arong Along Kedo Amikar Biren Be Lapen alang litum akorte bangkli Kachirap cheto lapen kabor ipen Pinikar litang Hemari Be Kakuhan Sepi Hemari Be Achor Honsing Be Hemari Be Lapen Kakuhan Sepi Asopo Aklengsi Lapen Kadom Be Pi Hemari Be Lapen Kakuhan Sepi Asopi Adagwam Atumaphan chomrong me chomrong so kachewai tang atumaphan ingdeng pho angdeng kaching du kachike mo katalon karcho asayamo padoponsi alang litum along pen choklem chodam aling setame tikuk temang ave pin pen choklem chodam dun aling setame rengdok reng ni pen choklem dun chodam dun longje aphan ahir jumeta chuhang pon pusi biren be ahin pen news fa sapherang ke aphan pachini dun kilo August 1 tarik kedang 2015 pen pinian indeng pho anang lilo la himari be phan danglok la pen himari be la pen asupo homsing be bangke aphan bang chikumu bangke la ni tuman bi hek pen pini alangli chainong kacholar chot pen sini tuman ki pat hinang pedi pen pinian ni tum same arang phan ahir jumi chu en bomben pining tum same rengdok ring mission sini tum da chithek ponong no la si alangli Honsing be phan samil tum chikimu pono tame Manja pen Dilip Hanse Mohorne Bang Sonjit Tiso News Fast Karbi Anglong Bokajan Development Block ke Parlok Borjan MEC Constituency Angkang Lokhijan Tolbalijan Lapen HDP Angkang Malom Chris Rongphar PWD Board Chairman Mongol Singh Taro JE Riso Singnar AE Lapen Arisang Hotum Kedam Tang Surihini Rakraisir Captain Inkor Eningkan APMAYG Kikim Kerang Pon Bomahem Ko Ansi Ketang Mapura Adim Kahumridam Lasohut hem ke long vek ahem phu atumaphan aning pathe ponsi aporating pen ke patang ponjia phan lamthe Chris Rongphar PWD Board Chairman ahin pen thantekang West Karbi Anglong Amri Constituency Angkang Umpanaya Radatum Piningan Ningkaner Kep Soselo Nonputa Mary Hing Mate Karen Chethordun Long Pame Milang Pusi Pherangki Kahumri Damhut Nang Thandun Pinpur Dame Non Kache Thorbom Ameri Hingta Rathur Pak Pensi Saido anta cherap dun bom lapen transformer jang thuke thap ari hing kahe no anta hadakara ta tumsi chiklem dun bom setalapu karena bilabangke suri capso se chiklo ejon along nangkele lata kaya matle kache thorlong verta kaliputa pherangkyang no pachini dun kedamtang aning kanalom SDO 1000 lapen sarche phongterang atum ratpen kachuning ripon alam arjujesi nilitum asapta nang pajum thekthelo pusi ningje dun rong Setalapu eson bak Mary Hing Henolo pulote rat along pen tangka pendanglok saido anta cherap dunang puta klar dak alam pen paklang pon Lapu edona hemke chiklo ejon karen bill Suri flikebra troxy ra pharo troxy an lerok lata amele kache thorlong seta nini lapen nithom sido puta pherangke angno pachini dun lasi lapusi khadakara datum Mary Hing Mentusi Chethorlong Pame Poma Puta Sorkar Aphan Cholang Dinglo যোৱাৰ পাছত তাৰ চিঙি গোটেইখিনি বনাই কৰি ঠিক কৰি 31 তাৰিখ 7 মাহ 2020 লৈকে কাৰেণ্ট পালো আমি কাৰেণ্ট পোৱাৰ পাছত আমি যে ইয়াত সদায় তেনেকা প্ৰব্লেম হৈছে তাৰমানে
গোটেইখিনি প্ৰব্লেমটো যে আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্টটো যে অসুবিধা হয় মানে কাৰেণ্ট নথকা পাৰে আৰু কাৰেণ্টটো যে আমাৰ ইয়াত যেনেবা ৰাতি আমাৰ 31 তাৰিখ 7 মাহ 2020 চনত কিবা আহিছিলে 5:30 সময় 5:30 পৰা আহি 7:05 লৈকে আছে কাৰেণ্ট ষ্টেণ্ড কৰা আৰু আজি ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা 4:49 এই সময়ত পৰা গৈ এতিয়ালৈকে কাৰেণ্ট পোৱাই নাই আৰু যে আমাৰ ইয়াত কাৰেণ্ট যদি ইয়াত কণ্ট্ৰল ৰুমত যদি কাৰেণ্ট নাথাকে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা আমিতো কাৰেণ্টটো দিব নোৱাৰোঁ কাৰণটো আমাৰ যিমানে ইয়াত 4টা ফিডাৰ আছে উমবানাই এটা আছে উলুকুঞ্চি এটা আছে উমচুৱাই এটা আছে উমলাফে এই 4টা ফিডাৰত আমি কাৰেণ্ট দিবলগীয়া নহ'ব আজি আৰু ইয়াত মেইন লাইন নথকা কাৰণটো ফল্টি বুলি কয় ফল্টিটো কি হয় আমি নাজানো ক'ত হয় এইটো চাবলৈ তাৰমানে আমাৰ লাইনমেন ডাৱৰীয়াকেইটা গ'ল এতিয়া সিহঁতে দিয়াৰ পাছতহে আমি দিব পাৰিম Umpanay pen David Singh Teron News Fast Karbi Anglong. Dhansiri constituency angkang Hafjan rong mandu thong teron arong PMAY GHM so ketangte do puar julong si VDC chairman Dilip Be hadak an kelangcari dam lapen hadakarat pen kisung ke boyalama putak cingki cethan pon halabang sorong piniar nianta VDC chairman IEManta humri damawe pinlang pusi hadakarat pen ningje pon Sita menon kedobom Dhansiri VDC chairman Dilip Beke atok anu anta kelangcari damajok pini hadak kahumri damajok ratatum aning karong thek ponlong PMAY GHM so hum thom so se ketang te dim an pale dam si langcari pen non ketang te kedo anta prabjin pen ni JE BDO atum pen cingki cingwai cingsai pen patang pon poku alam chak cipi tekang lapen thong terona rong aphan tami ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rohang aphan cingki pen kemisen langki jun long jiapan ring sitame nang pipon poputa lamcak cipitekang lapen kebangji ko anma kacing tuar sai kedo anta dakarara phantame nang pali poputa ningje pon si la February cek lo se la February prang la bang so hem kena pile he ma ke non ke suneng ning kan sidam elong ke non ke kan hini lut bom ma kan hini non February ante ning kan hini pura po Asino antang patang pipin ni lita chuning ribom le na patang pi noi lo khai pa jale he komane ke klam dia terang sipu ke wan mati ama sini lita hala lan sipu bom la bita terang phan se he patang pi ngoi pa jale patang pu mun hai pu sini li phanang pu bom sita no anta tang te da lam no ya ante tang ni lo ni tum ke lai dam hong ni lo ante passbook ke ma long sido lo ni long sido nang ni long sido te hong ni lo ko lai dam nang la no na bang ke la patang la ting phanan chal ko lai ke sop ke lai lap lo Nasi ko lai ke la patang phan he ting phanan ve lo ko lai ke mane ni litum da thang ta ni tum ke chong da cha mati chukim the ke la tang pi ji phan sin ni na chin Non malom so phat bir time ton sina. Wang ignon. Atur Bamboo Industry Dongkamukam Chingri Be Arong West Karbi Anglong. Cek lapen buluka pen customer pon ason an mesen a quality pen dak Atur Bamboo Industry West Karbi Anglong Dongkamukam along longpon igji lake sofa set bed stool desk chair rocking chair lounger chair and table lapen flower stand etc heihui longpon igji kachini jiaphan 99577 67037 lapen 99577 5291 along Humri Iglote Long Igpo Anparta home delivery setami Longpon Igji. Nowhere around the globe, but for the first time in Karbi Anglong, Baitha Mathematics, a unique digital, online and offline tutorial classes is going on at Shipari, Krohem Colony, near Sikh Temple, Dipu, Karbi Anglong. For more details, please contact at 8134947373. Email ID skbaita91gmail.com. Thank you. Come one, come all.
TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Difu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000492143 or 8472039605. Pini Karbi Nimso Chingthura Song KNCA Ingding Thongkep Rapli Mahang Ketek Arni Pacheton Dunsi West Karbi Anglong Kolonga ASDCSI Hemalongta Adapor Pai Kepra Bajiji Timapor KNCA Song Lama Ing Turponsi Puthot Ma Ing Nipon 2 Mai Along Rina Kram Sapi Pensi Mai Charipon Mai Along Aluhisarpo Aman Pen Ram Singh Ronghang ASDC Central Committee Chetong Dun Amai Along Aluhisarpo Pen Kaningje Thuke So Arlo Ajokong Tepik Lapen KNCA Song Karbi Anglong Along Dolo Pupen Ke Penangan Karbi Pimara Tumapan Sitame Cheraikom Teklonglo Lapen Karbi Anglong Kar Inai Article 244A Hemprek Kachesong Along Sitame Chesong Dun Verlang Lapen Kebangchi Arni Sitame Nang Chesong Dun Ver Popusi Ning Chetelo Pusi Alohi Alamte Jaipon Dongka Mukampen Komol Kathar News Fast Karbi Anglong Pinya Berta Lansi Pajudlo Dumitame Kardong.